Ba Prestone Tynsong myntri rangbah bynrap ke sorkar jylla babat tnad Marbam mardih dan ke food and civil supply ulalumi ke Jingialang ha ke south rek mentau banai ban pan Jingkheiñ Halor ke jingdon ki Marbam ha ke jylla. Ha ke ni ke Jingialang la donlang ki DC ni ki district ke jylla ringkat katu kat ningot ki myntri ke sorkar. I just had a meeting with all the deputy commissioners. We review in case of any lapses or any late allotment of food grains. So everything is fine.